Povrćemo samo egzotik i igramo International Fate. Znači, igrat ćemo ovu igricu, krenut ćemo da imamo ovi, kao što ste gledali u prošloj epizodi, likovi. Ali mi ćemo krenuti od obične mape, od prvog nivoa, što će bude prelako. Evo, iz jednog udarca ćemo sve da uništimo. Bacim bombu, bum. Vidite, ne moram ni moći da koristim. Evo ti. Ok, ušao neki lik. Tako, vidite ovo, iz jedan udarac. Već sam dobio ovaj jedan specijalni od 30 dijamanta. Evo ovako. 3. I eto ljudi, pobjeda. Dobili smo običan rainbow. Ali mi ćemo ga staviti. Nećemo, zato što imamo 9 dijamanta od prošle epizode. Idemo na drugu play. Ovo je prelako. Vidite koliko iz jedan udarac ne moram ni magije tako. To je smoći. Tako. Laganica. Dobro. Evo im ga kralja ovaj kao. Ajde moći jednu. Opa. Ovima. Valjda ovo je isto neki Uncommon ili Rare, ne znam. Bum. Ok, ovo sam ja prekoristio. Ajmo da vidimo. Šta ćemo dobiti? Svi žuti. Žuti su najjači, ali svi su uncommon. Čarobnja. Ajmo da je prodamo. Ipak šta ćemo? Da vidimo ako je zamenimo za neko. Ne. I ovako onako je više nabuđen ovaj. Tu. Tako. Ajmo da nabuđemo ovog. Ok, 10. Levelove je 8. O ne. Vidite kako je. Ok, idemo još malo. Ajmo odmah na bossa da pređemo ipak. Kako ga onaj drugi ubija, nisam. Ja sam kupio. Idemo na drugu mapu. Ajmo prvi nivo, evo ga ovdje. Mislim, igrat ćemo ovdje sad samo bossove. Prvi boss. Tako. Ipak je ovdje ću da ih ubijem, ali neću baš lako. Tako.
Idemo ovamo. Ovo je slična igrica kao LOL, po meni bolja, ali ja ne igram. Ali gledao sam ovo kako drugi igraju, pa me podsjeća malo. Tako. Ok, dobili smo. Rainbow. Od 30 dijamanata. Ok, sad vrijeme. Jedino ako ne sakupim ovu. Neću igrati ovdje dok sam ja stigao prvi nivo, zato što čekam moje drugare. Vidite koliko je ova mapa duga. Vidite. Centar. Ajmo Olympus. Malo ćemo ovo igrati. Ajde uđi. Eto. Ovi se već bore. Ok, priču. What the fuck, lag. Zalagalo mi. Evo ga odbagla ga. Idemo ovamo. Evo ga boss. Bukvalno su bossovi isti. Ok, dobili smo jedan vatrni, ali ga ne možemo otvoriti. Zbog ovaj. Prvo nam achievement imate. Da bi dobivali dijamant. Ok, ljudi, to bi bilo to. Kad prođe sad vreme, ja ću da počnem da snijem. Ali sad ću prekinuti, ovdje ću završiti epizodu. Tako da, lajkujte, šerujte, subscribe. Pozdrav.